Weche mag arita kwe gwenge mag Samburu. Ng'ata chielo wito ngimane kamoro inyore marache gwenge mag Pura I kaunti ma Samburu toka omonj gi otieno ma piny orugodo kawuono gi jogo ma chiko ni jonjore. Jal mano wito ngimane no ne chiel gi magina kod jonjore ma bende ne okwalo jamni. Jodak kwayo piny owacho mondo jiw arita kwe kaka yorno mar kedo gi kuo mar jamni ma osebedo ka rocho arita kwe kinde ka kinde. Obila I kaunti ma Samburu tima pedha ne jonjore go kagigeno reso jamni ma osekwal. Ringre jalo mano wito ngimane ok tere kar kano ringre ma Samburu Hospital ka jalno mano hinyore to dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth mano nogo ma Samburu Referral Hospital. Wajambazi walikuja kitu kama saa 9 hivi. Walinipata nikiwa peke yangu. Mimi sikuona wakikuja. Nilistukia tu risasi wakinipiga risasi wakipiga mafirimbi hapo. Lakini nikisikia wako wengi sana. Kitu kama 20 and above. Sasa wamenipiga marisasi nikajifanya nimekufa. Hii risasi ya mkono nikajiweka damu hapa. Wamekuja wamenipora wakanitupa wakaenda. Vile niliona wakienda si watoto. Azini si ya jamaa wadogo ni wazee. Tunaomba tu amani saidi ya Poro na Pura. Kwa sababu hakuna amani huko kwetu. Mpaka leo marisasi ililia mpaka usiku. Kuna mbuzi ilianda pia. Hatujui idadi ni ngapi. They made away with about 40 cattle, and the NPRs who are deployed in that region were pursuing. In the process, one of them got injured and is undergoing treatment in Marala Referral Hospital. Hopefully he'll improve. In the same region and made away with 40 goats. In the process, one of the Morans lost his life in defense of the animals. So the body is ferried to the mortuary because we are doing everything possible to pacify the communities and recover the lost animals and goats.